বহু জল্পনা কল্পনা বিতৰ্ক আৰু উৎকণ্ঠাৰ মাজতেই আধাৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। আধাৰ কাৰ্ডে খৰ্ব নকৰে আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰ। আধাৰৰ পৰিসীমা সংকুচিত কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এতিয়াৰে পৰা বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংলগ্ন কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয়। মোবাইল নম্বৰ সংযোগৰ ক্ষেত্ৰতো বাধ্যতামূলক নহয় আধাৰ কাৰ্ড। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ সময়তো কৰ্তৃপক্ষই বিচাৰিব নোৱাৰিব আধাৰ কাৰ্ড। UGC, CBSE আৰু নিটৰ পৰীক্ষাটো বাধ্যতামূলক নহব আধাৰ কাৰ্ড। বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5জনীয়া বিচাৰপীঠে দিয়ে এই ঐতিহাসিক ৰায়দান। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसले में आधार कार्ड किसी भी चीज के लिए नहीं मांग सकती, कोई बैंक नहीं मांग सकता, कोई मोबाइल कंपनी नहीं मांग सकती, कोई एयरलाइन नहीं मांग सकती, कोई स्कूल नहीं मांग सकता। অৱশ্যে আয়কৰ দাখিলৰ বাবে লাগিব আধাৰ কাৰ্ড। লগতে যিকোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা ল'বৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড বাধ্যতামূলক কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। পান কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবেও আপোনাক লাগিব আধাৰ কাৰ্ড। आधार कार्ड सिर्फ सरकारी स्कीम्स जिसमें कि कोई सब्सिडी दी जाती है उसी में मांगा जा सकता है, और उसमें भी किसी भी व्यक्ति का अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेल करता है तो सिर्फ उस आधार पर उसको उसका जो एंटाइटलमेंट है उस स्कीम में वो डिनाई नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है जिसमें कि आम आदमी को बहुत रिलीफ मिलेगा। पहला रिलीफ तो ये कि इतने सारे ये प्राइवेट लोग आधार को इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई आप आधार कार्ड दीजिए, नहीं तो हम आपका बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे, आपका हम एडमिशन नहीं करेंगे, आपको मोबाइल सिम कार्ड नहीं देंगे, आपको हम ट्रैवल नहीं करने देंगे। इस सब को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कोई ऐसा नहीं मांग सकता, और ऐसा मांगना बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा। চৰকাৰক ডাটা সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। শীঘ্ৰেই এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰি আধাৰত থকা কোনো ব্যক্তিৰ তথ্য যাতে ৰাজহুৱা নহয় তাক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উল্লেখ্য যে মোবাইল নম্বৰ আৰু বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্কৰ। ইয়াৰ পিছতেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেইবাখনো আবেদন দিয়া হৈছিল, আৰু অৱশেষত ৩৮দিনীয়া শুনানিৰ পিছত মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত 5জনীয়া জ্যেষ্ঠ ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠে আধাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰে আৰু প্ৰদান কৰিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। और आधार की कॉन्सेप्ट को, आधार के लेजिस्लेशन को जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद स्वीकार किया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। इट्स अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन governance. It's already being used in several areas. Several state governments have used it, and I'm sure it will continue to be of a great benefit to the society. Bureau Report, News Live.